Kaine mugethia mbaitu akamba nito wa mutuku wa muindi ni mwambua mweba mutangwa na ni mukamba kibindio ula wisi ngondu ye mwana na ula wisi kuthembea ngai mbua yue na kaua na ula utetikila kwika mundu ngi nai nundu ngai no wene na wisi kana musingi mutae ndakia mbusya umunthe twibane kana tunena nesie yulu wa kithio cha mukamba twende na masomo ma kithio otondu twitha tuyika nundu nibona mwiye munda utesi kula umite ona kwa kuwela kukana indi twewa kana tumea matu tabia ndutia kwenu ukonea nesa kwene umundi tuendo nena nisya upo wa kithio kimwisha mukamba kila kithi twe kikuo kuma umaitu kubika no mundi upo wa ndeo ngasya na ilute tuenda tumane sindu isu sitha ni chiba na chikawata umuthe twena mweni witu ba ekane muthocia mutapie sito yake ekana twambie karibu baitu mwasio kwa masiro ni ando ni mutilo wa Wambua mundu mumuti mwiba kwa amewa ndemubea ni karibu ku Akamba Cultural Center and Museum sendeno ye kilomita mwanza kuma Emali katika barabara wa kuma Emali kuthimolala ko une mwathociwa indi kwa tutapie iyo ne tutinde akwe bwae mundu mukae lo thewa yo ntheo ni chau kaini murabia naza kimila ja mukamba ntheo niyo musingi wa kwikala kwithwa na kibeti chako netepo ndwithia wina kibeti na katika indeo hii pendeka jau ndino wa ntheo ipendeka mbui itatu ndenge ile namba ikemwe na batithwa kamele koke kauni ko kakwitia mbui zinde nele mwenene ingelwa ndakamethi twende nikana mbui zu itineke muziweba itikwata ni andu acio onthe bune twewa katika mbui cia ntheo mbui ni tatu na imwe mbui isu chabika ni wawa ne kana ndakame ila yetika iketha nitakithitu ikakwata nyamechi isu yeli withie mechi isu umaitu ala maendie namo ni makwata nywa ni ndakame su na ni makwata nywa ni uke wa kamele kala kete wa mbui isu nthi na yue pe kindu kitha matukune nundu wa ila witikelo wokie ukaigwa mundu acianye ni ngwenda ntheo ni ngwenda mwitu akwathe we lakini bakwa kwa ndikwenda oke nundu ni mwitikeli yo yubu paenda hata ni withi ya ntheo isu sawa yue kulingana na kimila ja mukamba ntheo ni ite mboizi ni ziete awa oke nthi kuma tene na itetewe mbui nthi ukiusu ndwithi athi ntheo withi ano mbui jagera kwetwo bau chaiwo bau kwaku ona ika ona mwene ndesigana watie kitu kou baitu Akamba ntheo walea kuningane uki kana walea utietewe uki ntheo isu ndwithi athi kamili na pakeso lika makwani patweka mundu muka usu ndai muthe nundu nitukuona mundu atacha ni mwitikeli nyende ndauke wetha wi mwitikeli lea icindu chonthe tondu ntheo no kithio cha mukamba wiitikila uwete we mbui no tilea uki niki patingwa kwota na kwithinja ketha ni ntheo ithewe mbui tatu cietwe imwe wawe na iatiwa uki ailio bas kou twa wambo ntheo titi maundu maingi niwe waeleja tita maundu maingi no mbui tatu noki na bas ntheo ona tene itaingwa ngewa tiai okuka o family no nenu makakomana makaiza ne akamindo kau na maimina na yu peke ndukingi na choketa wa elute ilaje ate ya mundu atheana elute ne chao elute ne mbui yuka yeta wenzio yeta Akamba maja mbui ambio mwe withi wa maete ni moka mwe kalambe
matumando ende imutumendo family no ende moisane kana ende imu muguje nambe ko elute ne mboyinzio kana emano inenganwe kana ema esio muka kuisane amechesu yeli mutumendo wethiendo ne yakama na ende kumapu ne boba enda ngacia na ngacia ne jau ngacia ine male ila yuwa muka ebo uka kwa lelo ende isamo wanenda mbui miongwena nenda ng'ombe ambai ya molio nzao imwe kana mbuina aya wauma bau utiwa pa nenda ng'ombe ngaile na nzao imwe no ijogo itabweza mwingi mbinge penda jamukwa itsune ya inyamana na baitwa kamba dacha mukwa ni mukwa ula kepetiche kwatelete ila chacha mwetuosu na matukone dacha mukwa ininga na wembesa ko besa hii itemaneka ni siana muchi kwa muchi ni mama weta dacha mukwa leo ni mbesa siana twende tauma bau pe ndata ya mutumea na yote ninga na wachao mutumea ni ndatela wa mukiwe ni muka atwika no kumwa au maluge lumela na weyo adi umanda mwezeja na yo esu no mbesa cha both parties natikala na ku na be nduo wakibeta niyo esu yu maombesa no mwetu yo no na unango na yuno zino na ndie yende utepela ndio akibeta bagwende na ngazia isu netwebwa pe mboi miongwena pe nzao ya molio ya mbai baitwa kamba maana yayo ni isu with that insurance mbai ya mina kwa nzao isu yaya mwetu osu akachoka kona ayikondo ayikambanga mbai ni kuoselela lakini mbai itaite nzao ya molio akekondo weniwe nake bailio ya na ni chiano ucha ngacha aye ni mbinge tauma bau teati ndio akibeta tauma bau pe mabula mamse pamuna moka pe iwa ulodhi iwa watu pe kime chanzuke wanzuke mijale kwa keba no tabagwa na weza kitebo imobendo ka mukatwika mwepe njao mwepe sukali we anene na kimeke ijo kuitabwa ingi utewa bande bendeka magunia mambemba ndona mamboso tauma bau pe family ila mtu ni nene pele to sie wata chaibeti ikanengwa nemwetu ndo na wa matia akamaya leso kila mndo na wenu kaina chao ona kin na ende mali utende ona ndo ibayo ndaimo wadando nangu oiba ono ndo mndo makadala ukaibo ko baitwa kamba ngasya ndithela ndo iba mondo mukaka thela no uiba ombola wa komano na muthonu ukamunenga ukethia pena list ya undu wasetie mundu muka usu na inde mbona matukune neona ndeo itekewa no tethia yekewa sindu mbinge yekewa mundu atetwa mbui atetwa ndu wakepata atetwa ndacha muka kithio ko kependukete kithio kiteke bendogu kila kependukete nando no gethia angalio kwatilia muthoni wa pande one ndikamuona ingi amwe magenda pio kuwa na nuzi lazima wikala ukweza kwalo mukwati jaba ndukamukwatia ingi okwo uimweke yeliziti yonde uimweke ababa kubangene kana omukwati jaba mwadane jawe athi no sawa enda kujoka no koko kuya ko hu no kwa wambwe weta kuua nea
kuuania kwithiawa muthenya ula wa ngasya muthenya ula wa kuwete ila chindu nitwegwa be mbui 40 nitwegwa be ng'ombe nga na be nzau nitwegwa be duwa kipeta be ndacha mukwa be ndata ya mutumia be kithembe choki be utheiwa iwa na be mbemba mboso na maiyo be kitembe cha maiyo kwa chindu hii nipenduka hapa hii ni kuyana na umetoka mbo akitwi Masaku kana Makueni na no ipenduka hapa hii ni kuyana na family ila mwetu su umete lakini kwa kijumla sindu cia ngasya sitha silu nayo kwa tuweta ba ni kuwasigwa mwetu utaaja inya aiye baitwanaka no mana inya atangule kwa unye na twana na ketha ndathi kuachia mwetu akwa that ndathi kuuania mwetu akwa ndathe wana kauwewa nundu nye ndauania kulingana na kimila cha Mukamba kulingana na mila ya Mukamba okay otondu kuilie ketha mwetu waku ndwa wetha ndwa the inya buthewa mwetu ni lazima wambo the inya ne kana woze ndeo cha mwetu kwa huo nayo ngasya ni lazima uachie na otekata ne kana wazigwe mwetu waku bailio na ende nituona kithio kucha Mukamba kwa huu okwa kube ndeo ite maundu maingi lakini matukuone nundu wa andu kukea mundu kutoloka ni mayo kotha kwikea mundu ichindu chonthe angi ni mekwe kunundu wa kwa jowendi wa mbesa ugethenda kwicha muthoni kindu chonthe na indi kindu kila cha mwizo wa loma na katika ndeo ni bethi ya wainde baacha wa mutumia baacha wa mutumia ni woinde ila general expenses cha kwa mwetu kumusomethia na kwika chindu ila mbingi chekiwe kwa ndabye hii nayo mwetu akokothewa no tithia ni wachaiwe ko kana kaukosa wata kana kau mundu ula watu akebeti kupe mashalti yange makosa kana kaukachaiwe muchuchu kana ka mwetu akwa na ya bakwa niko ka kwotwa na kuyana na ndi family kwa kikwenda Nutona inya usuwe nutona kwazia aetewe ombui kana aetewe ibula na omuse ainengo kendo izwi tegemea family thiliata undu ne masobete kana kaumono na kuwa sisi uteza kweza no kweli kuma iwa kwika kesho kwa na kwa kosa kwezi no katuma no wale kutia kendo weza we mundu wa kawaida kwa huu kemila cha Mukamba kithio cha Mukamba watu amwetu na wethe anu chaiye kwa kana kau ni waile ukoso na chienduona ila uzwe ukotabya na muno suene wakazia ne kwenda bula ne kwenda ki ne o chindu itembinge muno ne kana india kwathimia mwana agekale maisha matsio na yaila kwa ndeo ni twegwa neyo ya kukwatania Mukamba ena wetha ni Mukamba wathi utwana ena muka ona ketha etwa mbai inge no lazima mila ya ndeo yatiwe o tutiatia mila ya kula mundu mukozu umete no ketha wetwa mundu mukonge wa mbai inge no lazima muthe o undu kwithiawa lakini utiati ainde wa minone ngana isu mila ile inge cio ciatie uyatia baitu akamba ni mubea nitukuona na inge chuma chukite tuende na masomo ni mubea